Hello, today I show you macam mana nak tukar filament. Okay, so this is one of ours, Filamax. This normal PLA. So before we change, kena cabut dulu lah. We have an AMS here, kena cabut. Okay, tukar yang ni. Just for extra information, technically AMS dia bukan macam ni lah. Kita dah buat upgrade sendiri, print out base dia for space saving. Tak ada tempat. Sebelum kita start pakai, dia punya echo ni keluarkan. We like to do what we call a bend test first. Try to bend the filament. Okay, if it's malleable, no issue lah. Tapi pasal ni baru lagi. If you are taking something yang dah lama pakai, okay, macam mana yang atas ni lah, you can do the bend test untuk tengok filament okay lagi atau tak. You have to push it, align like that. And try to masukkan dalam dia punya tube ni and then tekan. This one, masukkan sikit. And AMS tu akan buat sendiri lah. Jadi filament tu dia akan tarik, tolak sampai ke port yang inilah. Sebelum settle, kena make sure dekat sini, okay, kita isilah apa filament ni kita pakai. So yang ini slot number 4, so kena tukar. Slot number 4, edit. Okay. This one saya just tukar dia punya colour lah. That's all. Should change to red. And then it's done. Okay, so dah boleh sambung print.